Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amnano wanje nakwakira on program yetu Nyamurungi, program y'Obusiramu live aha on TV West Studios. Omutebe kanisa Kabirisho ndi hawasali Musa kandiri zoba nyinemu Sheikh ayebazibwe Muhammad omugambirizi rangana ow'emikoro yona kandi omushomesa wa Nyamitanga Muslim Primary School nakwakira. Atoraba salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bito kama zentangire mwena abaruga kusare juma kapa myengu yabatambura kurunchi mnonga abarwira nshasha nemwe kandi abafera ntugirango inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Biteri zoba nebiro munana okwezo kwa Rabidan ninga shokwa kana omwaka 2024 na mukaga akurugira aha kalenda y'ekisilamu kandi ekijongeri zoba nebiro 11 okwezo ku 10 omwaka 2024. Yes, biteri zoba omuchanga chitu chambara mufti mubaje yabarimo. Yes, haza twasara hamwaho aha Supreme ningashi Abakari Jamia Mosque omuzigiti omuhango ogwa Supreme Council. Yes, mashallah. So kampa myengu jumani we yakutambura kurungi nonga. So ntule nimbagambira ngo mazima buri kimwe cyona Qur'ane ekakigamba hoje mnonga hazeri zoba naenda turebe hanshonga y'ikiniga abantu nibagire ikiniga yabate controlling na hendera kozire ebintu bitari nambwe nitureba lecturer omwe kigambwa ngo ayo kizomo omukozi we amiza gariko sya wena hatatachiro abamwe noshanga yatera omuntu yamwita abamwe nibashuka abandi acid abamwe mbwenu aha bwenshonga y'ikiniga konka Qur'an ekatushemisa kurungi mnonga okutwine kuba nturindamo ekiniga. Yes, abako ekiniga ni shaitani yenyine. So munani wanje gumaho obase kwega bingi on program yitweji Nyamurungi ey'Obusiramu. Adeka nkakazindaro Sheikh ayibazibwe Muhammad abase kutushobora ahanshonga y'ikiniga. Sebe kiniga nchochi kandi Qur'an na hadithi ni mchigamba uchi. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama. Yebare Madam Hawa nakire kakahwa bire nimbandi yokwe abarebi bagira ngo bisheka TV West konka mazima nanyuma turi n'ubambuza tubahamza ngo insha Allah nzaguma tutambura kumwempora insha Allah. Now nimbaza na himbisa umuhanji ogo wahangire nyowe niwe nangwa nabari mu studio mu nabari aheru abakutureba kuba we okuhimbisibwa nokweye okwa buringeri yona itwe kabahangirwe twine kora nonga umukumweta akabasa kutaha omunshonga zitu okusarasira n'obusinge bibe antumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama okusasira n'obusinge baruwe Nyamurungi watubasize kandi kugezaho okureta no kutwereka no kutuhabura no kutuhugura no kutwereka nibata okutwine kubantu tambura omumbera yenseji Islam kakavaringa burishonga tayine shonga yo kubasa kugambaho ninga yo kutekatekaho nkiwo muntu bireho yagambirweho insha Allah ta'ala. Eshonga ya kabiri nimbanza kuhumuriza abobona abumukamarahanga ayihira abakundwa babo imwazi tube turi side za reziringiraho hariyo mugurusi yasiye myaka 200 oranga mwena bamuhiro bangazi mugurusa Mahmud Muhereza so mukamarahanga abasize kumweta kandi ngumye nabandi abari ombize bunkebyo bijembagire ngo inna lillahi ma akhadha mukamarahanga ine byaru kutwara kandi walahu ma a'ta kandi ine byaru kutwa kandi nwariga hakabitwara kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma bikintu cyona cyene ukumukamarahanga ya muheriya ya kigerekire kandi cyene muheru yacyo mbwenu mugumisirize kandi mukimanye ngo asabru 'inda sadamati al-ula ngo obugumisiriza nubaho umushahege yo kubanza. Madam Hawa ekiniga cyo Allahu akbar walillahi alhamd tine kitwa kubasa kigambaho akuba nico kirugireho ensi yitu kutabanguka
nangwa kikashenyamaka ikiniga kiresire rufu abantu bengi bafire ikiniga cya leta Ruhango ikiniga cya shenye nganda so mbone ikiniga n'ikintu kibi munonga in short ariyo kwe umurungi ari kutureba okurabira mbeho za TV West aine kugezaho kucyehara konka tukira kwehaka abo kugira ngo umuntu we ko muntu buri muntu we nabego nabasa we nanyiga so tukagira ngo seka zira TV yajya ngo utakanyiga definitely okunyiga ko no kubuhangwa umuntu nanyiga konka hine kinege kirukurenga ukareba ngo this is beyond normal umuntu arugo mu mbera ushanga yakora ebyo ebitashemeriye gukora in short twagamba aha kiniga nekintu inbuilt Icyukamaro hanga katuhangana cyo umuntu atakunyiga tumuntu bitwaro Nushango riya naebehera tunyuti kunyiga so definitely umuntu atari kunyiga tumuntu konka kandi tubase kucimanya nawe ngo ekiniga nk'ekiniga ne cyangwa ikimukamaro hanga yahangire kandi buri cyangwa icyangirwe ine limitations mukamaranga ine yageze kitakarenga aba cyarenga nushisha kandi ko kushisha nangwa bari wabinaza kuri akajya ati awal ghadab majnun ukutandika ko kiniga mbwenu umuntu anyigire natarahare n'umushazi umuntu anyigire natarahare n'umushazi wa akhiruha nadam kandi bwanyuma yo kunyiga no kwejusi because ebyo koro ikiniga cyaheza kwamuka ninge kitambo manye nikikutemba ushisha bwanyuma yo kushisha ugaruko yitera umutima uti ibinanye ibintu byo nakora umuntu ane sense zitana ari kucenga ibintu byo nabasa kora so ikiniga batyo nuko kiri konka tuine kuce haramunonga ngo sallallahu alayhi wasallam yatugizire akutugambira aha akajati umhaditha laysa shadidu bisur'a tukubara wamani ariyokwe arukutureba tukagira ngo uri wamani bisur'a na nekiniga cyawe no kurakukiriza no kurwana kwawe no kugamba kubi no kwenda kwitana no kutekaho embera etarununji fa inma shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab ngo ogwe utukugira ngo no wamani two mu Busilamu obusiramu bwo kugira ngo no wamani nogwe arukato mutima gweye akekomaho akerundana aketebekanisa akajya katima bandara 'inda al-ghadab obwiro bakubakozere ki anyigiremu so Obusilamu nubutubaraho ngo turi abamani itwe ntubara ngo uri wamani tukubara nama tukugira ngo uri wamani bwanyuma yo kurwana abadan bal ntugira ngo uri wamani bwanyuma yo kureba engeri eyo muntu yakunyizyamo na reaction yawe so Islam judges your reaction engeri yo kureactingamu engeri eyo kuhandulinga mebintu bwanyuma yo muntu kwiyaho waya nko bakukira kuceta umuntu kwiyaho waya akakwinra kitarigasha konka the way you ordain yourself okay controlling okay garuro mu mbera the way you heal yourself yo kwekiza utakozire utarumbire muntu utamutahirire utamukizo obukuta obwe Busilamu bwo kugira ngo nankano wamana akubombinte bigumira itegeka n'ikiniga kiniga kigumira itegeka konka twine kugezaho munonga twenda kubarwa umbantu abine abari Abasilamu abikiriza barungi twine kumakinga sure ngo ebiniga bitu twabikwata iwaza kunyiga banzorebe just look at boheza kunyiga look at the repercussions nango sallallahu alayhi wasallam yatuha advice yajangu iwari yuko murungi wara wanyiga kure bintu nkebe bishatu icyo kubanza ahi wabori umwanya ugora umugwanyigira mo gwakunyigiza mutamburo rw'ugende natakaguma wori umukazi yakunyizya mabakazi nabundi bakira kunyizya ninga no mushira n'abashira n'abanyizya so it is tokagira ngo n'abakazi banka bakunyizya so bakunyizya otakateka tekire binji iwo muhigize tamburo gende
waracyakurengaho nayo umwanya yiwaze yiwahehereza ukahurura utakibasa controlling shitama uwo utakukibasa ukaracyayanga yotunga yo wudu yawe urisarira kezi ibiro ayi mukama ruhanga wanje nyamba iki kikupo kimpinguri warakitakubasa cyayanga byamaho ubundi ukaminge down then uze kujajinga situation uyine mbwenu amagezi gawe gakirugaru kucenga tikirungi umu administration n'abashomera administration nawe okusharaho unyigire because ko okusharaho unyigire noishanga wakora nkensho iyo takabasa irreversible iyo takabasa koraki iyo takabasa garanyima mbwenu ikiniga cyo nuko kiri konka n'icangwa ikimukamaranga yahangire kandi umuntu wena wari kwetwa umuntu akine konka nutukubara ngo oryo wamani iwe bwanyuma yo kukirundana ukakikomaho ukeyereka ngo sincerely speaking no basaku you can calm down your temper ugo muntu w'umuntu wawe umutegeke bwanyuma yo kumutegeka ntuza kumanya ngo iwari tureba umurungi wamani insha Allah taala. Okay, barakallahu fikum. Nijanwa nanje wahura mazima cyo ekiniga akikaza hare mnonga so twine kuba nitucherinda amunonga mnonga. So sheina ningushaba otushobora ninga sho turabiremo akabi akari omukinigeje. Subhana malikul qudus. Abarungi ebikiniga bingi. Wabuza abari kuturebera ishahezi ukambuzo tiwe ikiniga kikwikizengaye. Most of them naza kugira ati eshobeji nkagikora twonga tindikora ki tindigarikira kandi yagikozere ki yagishaziremu umunankeje umukunyiga. Now akabike kiniga nikaturetera twitana. Allahu jalla wa ala wareba na n'umuntu wo kubanza kwitwa kufa Kabil na Habil abarungi abokwe abamwe babeta Ken na Abel bakuza kweyita it was out of anger. Omwe kwita mutahi weye kikarugirira ahakiniga ngogu akakora sacrifice ya sacrificinga ya korebi yakozire bwanyuma yo kugezesebwa konka umurumu we yabenazarwa nawe tarikirize kuba hini cyabenshi mu driving akiri kumwereka ngo you must do this wota kikozire nanga naza koreki ubwo byogu nibyikirizibwa wenshi nanda koreki neki so eventually yaheshanga ngo ecyayine kora ayine kwe composinga akaronde kiniga cyeye na nekiniga cyeye akerundana akabona kwita mutayi weye kugira ngo agire ebiyakiriza ko muntu. So ekiniga nikiretera twitana nibingi abisire batayi babo ombutanwa nangushanga omuntu wamwita munakaje mbabu nje kucheta ngo it is qatl khata'an ukwita omuntu ombutanwa mbwenu omunshobi okeshanga omuntu ba mama hinonahirize kura bire byabiriwe yisira omwana just because ngo mwana akamutuma bayima yo kumutuma omwana njaka mutumire nkomonyo hato omwana njya sento bakazigura mandazi yaziriya uba yazinaga omwana kuyizira akamujya ati sente zabura njaka atwe na omwana ari kumuyibankiga na bibiri yasharo yakwaturu pa yatera omwana yakora ki yamwita. You can see ikiniga kibasa costinga amagara go muntu ashiringira 10 ekiniga nikitera n'enganda. How does it come? Hina abantu arije kwizira konka nkirabira omunankeje na munonga hypocrisy oburyari omuntu nabasa kurabe nyuma akujata nanka no manyashi atumcyara wawe atumkamurebera ine nanka hatiwe urugero byotwire no hurura kikura kukire bwanyuma yo kurakukira oyiruke oyikomisho go mukazi yoti na necho tuye no kikora otubangambera otuninkimanya omwanya go kitamanzo kabanza yate watekateka ogo wandetera makuraga nafaki bishi nje cyaro kuronda from there oyishange mbera yakora ki kikakaho arasulu sallallahu alaihi wasallam obwirobwe heine Aisha radhiyallahu anha mama wabikiriza ogo murunji mchara wa nabi sallallahu alaihi wasallama Aisha akisha kajira rugendo bakabajira umurutaro so umurutaro rwe
yisha kuba ibintu batambura atubana bamusigaho kake yasigara nomwe umbahereza ba Rasulu sallallahu alayhi wasallam. Bwanyuma y'ecyo batambura kuba atambuye Aisha yagumenyuma ogu yabira yine na noriyo wabarebere atoriyo wabarebere yatwara urugambo. Bwanyuma yo kutwara urugambo yati nashanga Aisha radhiyallahu anha na n'umuherezo wayine bari yo mu kikoro cyo bushambana bari mu bashambana. It was very 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 unfortunate. Our umma echuba chika spreading elsewhere because abantu batanga kucicirizamu na Nabi sallallahu alayhi wasallam nko hanjirwe to an extent na wakenda kucicirizamu because tine kuyabena abasa kucimagininga ncho. Now Abu Bakr radiyallahu anhu ugo khalifa wo kubanza w'Ubusilamu successor wo kubanza w'Ubusilamu ningo musika wa Nabi wo kubanza kandi ariyo mbashija ababandize kwikiriza Nabi sallallahu alayhi wasallam Abu Bakr radiyallahu anhu. Abu Bakr niwe yabire nazara umucyaro go Aisha umucyara wa Nabi hatuwe kandi Abu Bakr akanyiga munonga yanyiga yarenzya kuyarengize akugira ngo ubwo mushijo wabeheriro muhara akana mureberera ariyo mukozi weye ariyo muntu wumuka. So noreba nankeje ne yeturure this icyo kishuba nceturura kiti. So bwanyuma yo kumihika Abu Bakr yamyatingaruka kurisa tinku ngo kwagamba ngo kwakuboye no mukozi wumuka ukagiye kiwa mukwata nakoro yatitorugaruka kuriyaha tingaruka kushashura na kubinga iroko ntwire ninkureba ukagamba byona bigakora ki bikahwaye. Now Abu Bakr kuyanyigire munonga ngo Allah subhanahu wa ta'ala ukwenda kwihaho amakuru agabe gaspread injire yashumya aya irukwereka ngo Aisha radhiyallahu anha akatari mu kikoro ekyo mbwenu hazaho clarity ruhagati y'ekishuba na nekikire. Then Allah subhanahu wa ta'ala agaka yashumya aya arukujya agambira Abu Bakr ati omurumo gwarwo go kurebera umuntu ogu no murumo muhango go tuire nokora of which tuwakushazire hoti. Therefore go back garuko taking a full responsibility eyo muntu ogu, but he's going to look after someone abire areti abena buraho kace kuretera amakago muharaga kora ki gashenyuka. So ekiniga cha Abu Bakr na n'abasilamu ko bacyakire na nabo kuyacyakire onka Aisha was very fine. So kunogira ngo hatogowe ataba abakufa nka Aisha ni abo bari kubehera. Yes, abo bari kubehera hado umuntu akaruga kuriya n'ikiniga cyeye akakimuhweza mu cyona konke ibintu bikozire ki. So minji agashenyukire abo kugira ngo utakaza muka divine message yakubasa bujega cyangwa umucyaro ogu nubambehera. So abashije binji babingira abacyara abwe kiniga na no butafa yo kwenda kubanza taking a time then ukabanza wacyondoza ukekwatura umuntu ukajya mbone hata nakwe kwata red handed well and good obwire butwamara let us separate because in Islam umusiramu tucikiriza. However ni kibi ni kitamwa konka okugira ngo umuntu ogume nawe kandi ushange mwayita nowe naki nomureka abantu bagumaki muguma no businge. Then enshonga ya kashatu sallallahu alayhi wasallam nawe akabanaza bakana bazomurutaro ikiniga ni kibi bakana bazomurutaro. So kuba bene bazomurutaro heine abasigaza babire bari inyuma Inchinebwa kuba habiri bazomurutaro. The Prophet sallallahu alayhi wasallam was a messenger at the same time a political leader and he was a kind strategist sallallahu alayhi wasallam. Wentaro nkezo namnonga abantu babiri babatahirira kuturigambe echo tukumanyisa ngo Ubusilamu no buzahambuki ngo Ubusilamu bukatandikira kurwana abadan chirinka umuntu kuwa basa kuburyo umuke yawe wawo muka then umuntu umuzugwa kakutahirira. Now what do you do? No hinye rojo tumwena mbetware ningano yerwana. So this was the situation Nabi sallallahu alayhi wasallam yabiramu nka head
wa Islamic State we nankeji wa state y'Obusiramu kandi nkanabi akaine kutekaho uburyo bona kurebwa ngo yaji protectinga abazigu ababene benda gukora ki kugitahirira. Now sallallahu alayhi wa sallam nabuye kuyabere natambura muna agenda baramuntu bagenda hatababire barima batandika mutunge nkumu naba nankeje nabako ame commanders abe bariyo misho ba generals aba battalions abe bariyo misho hati ababire barye babananka abakurasi babo barwane bagira ngo mubarebe mbari abariyo misho unkuturayiko misho kuturayika rutaro a battlefield itoro bazateko mission nka shield nkengabo then bagarike nyuma bashitame bazakacayi kabo ngunu babari rutaro itwe tfe bo bakoreki bagendo mission. So sallallahu alayhi wa sallam ayiya birari amakuru agagamwikaho kugamwikireho Allah jalla wa ala akashumya aya actually kejejo because it was kind of nembera yabene demotivating abarwani kugira ngo abantu bahwerekeje n'amaheba kine nura when they are going to attack bajyane bishongore ibyo kusonga ibyo kugenda mu misho. So now ukubongera man na moral and in every institution and those nankejes energizers ebintu bikongera ki enakeja mana aguna mnonga okwenda kwenjera amraro y'abantu abakubana bakora. Now sallallahu alayhi wa sallam Allah jalla wa ala yashumya ayat abillahi al-mukama ruhanga wa rasulihi nentumwaye kuntum tastahzi'un nuwo murumunu muvurungan mukoramti yati mutakayetisa kad kafaltum ba'da imani. So nurera ngoma ntaba bakaba twirebe inekiniga cyabo na ninshasha yabo. Now when time came they exploded. Boy ma yo exploding kugamba kujangu twatamwa. Now Allah disciplines them arikojangu ebumwagamba byona bigwire therefore do not even repent because mwamurumunu kwerekereza the whole generation abantu aba mwaheza kugana slowing down moralo yabo nishanga imbera yakora ki yana. So ekiniga nabwekije cyare abantu abo baragambiramo wishanga boss wawe nangambira ngo ukoreki utunyoye nanyigire ninkoreki but this is your boss wishanga wakora ki. So imbera iturukangaramo na name our day to day life twine kwega nubata okutwine kurundana ekiniga kitu otherwise ekiniga nchitulimitinga kutemba madara nabatana yes noshanga bambinga kugira ngo ekiniga nkingiwe nahikanatera nayo ekiniga kibingisa abantu bingi ekiniga kibingisa abantu bingi amurumo kano shankariye kantu kache because iwe okora idingire na boss wawe bonyuma yo kora idinga nawe now arumuna gambira enshongeri administrative hati oyakira kiriya ekimwe bagiremo iwo twiro bikerenzika yawe hato kiyebyo tibishirangambira nankata hato joti tindakikore mbwena eventually ushanga batekinga disciplinary action oyishanga ngu abantu bakufeedingaho bazo mukubona manya kateka ngo ruwenka hata aho kuza kukijukira ngo boyegwira abantu inka 20 nyuma. Now it is too late. Decision yabireho irreversible omumberejo. So ebyo nibimwe anshonga iza puretera ebiniga akuba ikiniga cyomwenu cyakujwire ekiruko yahananyisiriza abantu abakweba aha TV West no kubagira ngo ekiniga cyakizire please and please chona nchibasa kubaho konka banzo gire mikono yawe yetware n'umunogo wawe gukome banyuma yo gukoma tamburo gende because anything you say cyo kugamba wonyigire nchibasa kuretera kandi cyakuhatinga ninga cyakuga rurumuro bwanyuma kandi yo kuterera. So tushabe ngo ekiniga controlling ebigambo bitu na nemikono yitu banyuma yo controlling actions zitu na nebigambo byitu ntuza kweshanga turi ombantu wabo kandi abarabase kuba mwera bararwane kugira ngo kinige cyakora ki cyaturuka mu insha Allah. Okay, barakallahu fikum. Ninja mwana wanje wahura mazima twerinde ekiniga. Yes, ekiniga buri omwe kiri inbuilt. Buri omwe wena aine ekiniga. Umuntu ataka ko byangu nyowe tinyiga.
iyo no bababire abanyagore binefumu ngo kinige byawe mazima buri umwe na ine kiniga konka washi controlling ota wabo controlling jireje noza kushanga watandika kandi kwefuza ninga shoshange wakore ibintu bibi munonga ijo tukareba omukazi okwejinja hawe kiniga kwiyamanyire ngo mshisha tungireyo second wife yakwata omusyo yasharebe tube hanangisiriza abakazi nibacyara muri kazara mbosha tuwagira tupa mwena numwa mutafero bueno mazime kiniga aho ibintu byo gukora kajyanje ati mwena gange kinkani mwamu hagizire kiniga no umwanya go kwitana n'ubu higize umuntu yes umwanya go kwitana n'ubu muhigizane buri umwe asigaza amagara akuba life is irreplaceable amagara tukagagarraho gagenzire tugagaruka hati ngo gumana ubashikire nankeji amizi omubiri kushanga everything is distorted so it was absurd nemberambi and we condemn Jean tureba abakazi ni babatema hemikono urwaha and I've always been telling abashija nyondi umushija konka abashija emikono yitu there is no way tine mbere yuko kubasa kuza muntu mukuru mutayi wawe ukamwekana kejankoni wallahi abantu tushitame tugambirane tucengane kandi umuntu yakwabura niwo hurukiriza ino bokwabura umuntu akanga umuntu rayanga yaba rigidi so no shango kuna we yajya ati kugambire waya ngo umuntu wamugambira kanga tambura umigize sigare no businge mazina okay mnano wanje nchiriza tubanze tuzeho kacyomuka home run tugaruka watagaruka Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amnano wanje nakwakira muka home rako deka tugumze muna program y'Inyamurungi program y'Obusiramu live aha TV West Nchinemu asheka yebaziwe Muhammad akande umushomesa wa Nyamitanga Muslim Primary School kandi umugambirizi rurangana by the way wenda mutayi wawe basi Sheikh Ambassador twende mikoro tugisiramu mazima no manyango twirentulakinga abagambirizi barunji munonga abari kumanya ndimi zose orujungu orunyankore oruganda orushwahili Orunyarwanda mashallah so echo ne chamani mnonga amnono wanje ninkusima uwo watwegitaho hati hazatushire tugendo mission na program y'Inyamurungi y'Obusiramu live aha mu TV West Studios kandi turentire banshonga nkuru munonga y'ekiniga twareba ngo mazima twine kufa munonga okurinda ekiniga kitu ekiniga ni kibi munonga yesi buri omwe nanyiga konka wa controlling ota twareba ngo watunga ekiniga omwanya go gwashitungiramo umuntu yabari yaho move away umurugize ningashi muhigize oza hande obase kumuraho you know to become calm ukureba ngo kandi ekiniga cyawe cyatuza then ecya kabiri no basukushita wawe yemerire shitama hansi shitamaho ahansi nawe ntiza kwiyamba ekiniga kutuba ukagaruka mu mbera aho ekiniga cyawe kutemba noba waza kuba kumushazi no buri nkumushazi shayo no basa gukora ikintu kibi munonga no basa kwata kibaro katera mutu you know so wawe yemerire shitama hansi watunge ekiniga ikindi twareba no basa kutunga wudhu okasara yo era kibiri yes bwanyuma kashaba Allah subhanahu wa ta'ala akakuta saninga chaka kuyamba akureba ngo ikiniga cyo cyakorwa icyakashatu no cyakana no basa kubyamaho yes zo mu kitando byameho ningo mu ntebe byameho obase ebirozo ninga shepteka teko bibase kandi coming down obeje kitariye cyo noza kwendera okozire ebintu ebiyo kuza kwefuza omishoko so sheina ningushaba utushobore we nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaba narinda tekinigachi na bismillah now sallallahu alaihi wasallam nangwa takahikiraho hine obwataha omuzigiti kuyatahire myashanga Abubakar akaine ondijo mushija barumu mbwenu nibatambikira nebigambo sallallahu alaihi wasallam hiyabira shitamba kabashitamira we yargawe yatambura yagenda kuyatambira bayitira umunankeje bajyanga
ntabinje cyamuri hasi kuba herize bamubuza ati turi hagati yanyu hari stanes ibiri, so I would not remain there. Man mbasa no moment kuba ariyo mukiniga warebera umuntu anyigire nkira kireba abakazi musasire noshanga yaba ayino wari munatambikirana nawe bigambo weshange niyo waretwa rubaju yakutwara icyo nicyo kiniga cyo you become to card scream you become ingere yo korame ibintu yawe tokatanura ikiri kwijana ukigendana tokabaga bari barimo barwana ubwo wisha kubaramura bakamwakira nawe akagenderamo, so nicyo kiniga abamwe no shanga na waba otabiri mubari mu byabo konka atandika mwene ariyo nakuganira ati tokureba oriya yankore hati nakuhindura muri ya ajya taza tokureba ibo konka ariyo nakuganira yabo, so embera uko shangu niwe yakutara ikiniga ne kintu kitanguhi konka twareba Rasul sallallahu alayhi wa sallam Allahu jalla wa ala natugambira mu Qur'an ati laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ati cyo kureberaho kikuru munonga ahari mwine cyo kureberaho ari nabi sallallahu alayhi wa sallam mureberaho ntumureberaho omumbera nyinji munonga sallallahu alayhi wa sallam akire umul Makka atandikire amyaka 80 ahirwo butuma bwo kwiyagambira abantu mu mureke kuramya ibishani mutandike kuramya mukamaruhanga nywe yentu mwantumirwe bamugira ngo iwo twiraha utuye ntumanya you unlattered tushomire tuyine yiwashomire watayitera ingasi no tugambira ki tubashamwe nyoni yentu maya mukamaruhanga kuyatanikire kutunga following babu bakari bija bali ibn Abu Talib bija ba Khadija bamwegitaho nabandi bamwegitaho. Now these people bareba force eyabira izine bataraji basi now hati uwe nkomano wabenaga umuroyo family yena nkeje yabagabe ba Makka bakabatine kibabeni babasa kumukora because akaine protection hata bagira ngo ababiru ababeba muri nyuma babe no babona babateraje babakora kubi ba wareba nanka Bilal ibn Rabaha wareba aha Sumayya wareba Yasir abantabo bakora kubi nango Sumayya bamwita kubi enyite bamwisireme kerimbi n'umushija we Yasir we engere bamwisireme bakamutekangamiya bamukomo groku noku ezona zatora in different directions so ngwembereke bagumire kuyabagumire embere yaguma babateka no munankeje na open air prison babateka mu chome kunge chome kiri yaho for example atonga umuntu ko yakwata abantu akabatwara kisingiro ubwo mu district yisingira akabakomeramo bakaguma moko batine yibarukuza bali bisiji dumweno ari controlling miza controlling food controlling bari yokwe ari kubaroza ari kubaha babatwara yokwe bamare yobuye now sallallahu alayhi wa sallam kuyarebera embera yaguma yagambira abasahaba mbafuruke baruge harabu bijaho mu Africa we are blessed aho mu Africa ngutwatayeso basahaba for some years bijaho mu Ethiopia ubiro bakandi bageta Habasha aho mu Horn of Africa abakumanya nange geography so aho mu Horn of Africa bija bamara ho bwire kuba amaziro bwire mpaka sallallahu alayhi wa sallam eiba mahara harize akafuruka akaruga Makka akaza Madina nabe bari Ethiopia bakamushanga Madina so kuyagire Madina yayombeka kuko twagambere yakozile besi ya Tereza yija arukuza kura hijja umurundo gwabandize abaronji abakukira kuri telebya fayo y'Ubusiramu irecho bari kwita Sulhul Hudaybiyah the treaty of Hudaybiyah kuyabire na Aisha damushirikun abanda babintu bagita mukamaruhanga bakija bamwinterceptingira Hudaybiyah bamujyangu tokuza Makka guma Madina wagenzire ukagenda gumayo utagaruka bajyangu now bakora terms and conditions kunga sallallahu alayhi wa sallam we abantu babira yine enyuma bakumugira abantu babasa twakabasa turubake umudi rero hato turi binji tureke tubatere tuboge mu tugende sallallahu alayhi wa sallam yati
tukwe bari ku resolving a conflict yaya tushitama hansi babaha terms and conditions emyaka 10 mugarukeyo mare emyaka 10 bayime emyaka 10 mije mukore hiji manya mukore iki n'iki sallallahu alaihi wasallam byona yakora ki yabyikiriza given the fact that bakaba mbona bonisi n'entarezi babene barwana now time came ubwire bwija sallallahu alaihi wasallam ainihe iribabire batakabasa yija ekimuresire akayizire kwiguraho ekibuga Makka nibagita fathu Makka okwigura Makka ikagaruka mu Islamu bwabe burugire mburiya now kuyizire these people ababire bari mu Makka bareba force eyabira yine batakigibasa they were overwhelmed by the followers the fighters na buri kimwe cyone kiyabira yine mbona owarugiro wabo bakumubinga nka nkembrabure akagaruka bakumubena kaje aba hatin bagira no kuramya agaruka bakumuramya of which it is not a very good word to use in akida tikigambo kirungi twese mu akida kunka nta kiborowinga mbona akagaruka bakumureba kugira ngo he's the only one who wenga now kakaka yakire akokora revenge akoko avenge no ku revenging akanaza ko revengingira we nk'umuntu agaruka kore avenging abantu be yavukozire ki abo bisire because he had everything ekiyabe nabasa kora now sallallahu alaihi wasallam kuyatahira atmaka bismillah ababiri bari mu Makka yabagira tumuhanike surrender because abunyi nenyuma tumukuba basi now what the only option is you either leave or surrender because mwarwana nimuza kusisika nimuza kuwaho mucywecerera and these people bakakire ba Abu Sufyani ba hababire barwaho bona bakarebe embera yakora ki yabagumira now sallallahu alaihi wasallam yabagira ati nuko kine kubakira ababire bari mu Makka bateka hanse bikwato byabe babire bine bagira ngo hatu Muhammad ubutwa ubu yatutunga byone bitwamukoze reka bitukore byone bitwamukoze akube kine kuri dikiniga kandi mu ngono jezi gakata kine abantu abafire wareba ari shento Hamza ubisire of which no muntu wa mwisire akasiramuka no yamwikiza no kumwikiza bayime kusiramuka so sallallahu alaihi wasallam yabagira ati bwanyuma yabanda bakwikiriza akajya idhabu mugende fa antum turaka today you saved you free mugende look at the beauty of Islam deba burungi bwo Islam oyihire wo byone mwankozire wallahi ne mwakozire abantu banjaba abantu baramuntu bahage nyuma ngo batwe tugire ki twabakora tuboreke so sallallahu alaihi wasallam mugende fa antum tulaqa mware kurwa mugende you free mukore ki murukora ki eki murukwenda arukwenda kuba umusilamu abawe atarukwenda atabawe kunka obusinge bukore ki obusinge bubeho so obusilamu n'obusinge abarunje tureba kandi ogo wena atarukubivingira mu businge obusilamu naburahanga hano enshonga ya kabiri nabo sallallahu alaihi wasallam akiri Makka akaruga umwaka guyaferirwa mu umucyara Khadija umucyara we wo kubanza uwamzarira abana mukaga sallallahu alaihi wasallam akayina abana mushanju konka abana mukaga akabazara mu Khadija and remember Khadija akashwero sallallahu alaihi wasallam myaka 80 konka myaka 80 akazara abana mukaga so it was also a blessing emyaka so bwanyuma yo kuzara abana Khadija yasyo bwire umucyara wa Nabii sallallahu alaihi wasallam yabe nakunda munonga uyatanje she was a business lady abakugira ngo bacyara tubakora nyowe sallallahu alaihi wasallam akatasya umushubuzi so kwihatahiza umushubuzi sallallahu alaihi wasallam na wakana mushuburo mun business yakora aho kuba Nabii arikuza kuyija omagaraga Khadija akashangura de Khadija she was a prosperous business lady arukora business zeye konka business one ugikora mu Islam takajya kuseka kigambira hana nkeje inobwo kushanga umuntu akajya ati nimuni ikora business ukabona ni watangara so business le ikirizibwa konka ina mateka garukora ki agaruka ugitegeka that is so Khadija ubwire kuba ikire yafa kuyafire sallallahu alaihi wasallam Makka
yamuhindukira ka box abantu bagita ka box ekamuhindukira ka box kugira ngo mbone bizubu bikashanke byamuza because umuntu uyabire no wo ino mucyaro muka ko kutaha you offroad byakuteganisa ibiwara metro ibiwakora ki no hikokora ki obi offroadira mucyara akumuriza oterera now akatine muhumuriza so embera yamushobaho in other words he was in a traumatic when traumatized in that situation in a trauma so now yateka ngo abantu ba Taif mubasa kumuha mubasa kumurembesereza mbone bakamuzinje no kumuhumuriza sallallahu alaihi wasallam yatambura yazayo kuyatambwire yazaye kirashangire kuri kuyatambire yazayo abakuri bakandi baramye bishani byabo nebinde babintu bakora now bajya akantu ko kire barundana street boys na nabana abatine bikora hati bajyangureka tumwite yizire bakamutera amabare bamutera amabare sallallahu alaihi wasallam jangu akazinga nerino yajwa no kujwa nana inakeje eshagamaye yakwata ahankito ininga hitaka sallallahu alaihi wasallam Allah jalla wa ala yasika Jibril alaihi salam na marika arukujunanizwa ahansozi bamubuza abantu aba tubakorera iki nte bibakora babikora batera urumunojwa uriyaho inebizubu byawe oferirwa mucyara wawe embera teterire toyina rikumuruza nugamba cyati tubakorera iki sallallahu alaihi wasallam look at the beauty of Islam nukusasira nanuku wala afina anin nas Allah subhanahu wa ta'ala agamba ayejo rubyati nanabo abarukusasira abantu arrahimuna abasasizi yarhamuhumur rahman kama rahangana abasasira irhamu man fil ardi musasira bariyo munsi that is a condition musasiritwe abashobye bariyo munsi yarhamukum man fis sama ariyo muyigura koreki nima ariyo muyigura abasasira ekuma isango otasasire no muyigura darukora ki ashiwa bwenci no shabe kiganyiro kandi utakwenda kuganyira abantu so sallallahu alaihi wasallam kuba muburiza ati abantu abambareki nibakora babasa ko batakubimanya konka n'intekateka aha mugongo gwabo abana bareje kuzara bijukuru babo bari yacenga missionage therefore bari yabasa kugishwara baje embracing ubusiramu izoba waza Taif Allahu akbar so kunonya nka tubona kabahwerekereza so abarungi hine obo kutunga ebizibu no muntu okenda ngo weyeho no makuto ninge bibi okebwa ngu omwana we ninga Rosario yeri kurugana ke in one or the other neija kuyambe yawe so watunge bizibu no muntu nayana bitaka hatima hapo ko hatima tukamene ni basa kutwarwa so ekiniga sallallahu alaihi wasallam batyo niko yabasize kucyandoringa kandi akabasa kuhangara na nebikorwa byeye bikamuretera abantu baguma obikora byo kusasira no butagirira abantu kiniga bikamuretera abantu bagumana bataho mbusiramu babutahamu akuba imico yeke mirungi ndukushembeyo echa nabwe storage echafayo cye anankeja nshonge cyo sasa no controlling mekiniga hatu wakiri Makka sallallahu wakarebe bizu njoba kutugirira ngo hano ndakushoma iwanu ndemichwe shoma history ya nabi waje my history ya nabi you become contented the contentment in you yo kubasa kutunga no jirot wallahi akumushijo go kureba sallallahu alaihi wasallam we akaferwishi akiryo munda yanyina inada wandistara murebero kuyabiye simyaka nkamushanju kuyaheze kuzarwa abacara ba Makka kugira ngo they were princesses bakaba babeta bachi abambeja they were abambeja now these bambeja would not breastfeed yes bakaba batakonsia ashore bakaba batunga bacara bandi baboncheza abana babashashu mano enyonsi yabo ekeriye kigiga ngu umwana akarwa abantu babiri bamanya ntankana akora umurimo go konsia no murimo gwe hatubogiye no koraki bakonsi so sasa makweze kumuzara bamutwara baza kumonsi mutaratungire kire ko gumana nyina amyaka nkam ketano engahaho mukaga
yije yagaruka wanyina kuyabena yasi imyaka mushanju nyina yafa. Subhanallah. So now it becomes a total orphan. Nefuzi ehwiremize. Sallallahu alayhi wa sallam nabuti cyakomaho bamutwara owishenkuru. Ishenkuru kensi umeka nkamunana mwenda ni ishenkuru yafa. Aliyokwe arukutureba nabasa kujya toko mushiya shaka ine kisirani. This is no konka eje yone kel process. Yo kupreparinga nabi no kupreparinga mind yeye na ebintu byakuza kora ki kushanga nibyakuza kora bamwe. Sallallahu alayhi wa sallam kuba muhiraho bamutwara wishento kuyagira wishento definitely ngomwana wabatinde kirebera katakabasa kuza kushoma hatuyaza kuri isembuzi ncuba kugira yaza kuri isembuzi kuyagire kuri isembuzi yagiro uko yayitorora yije yakora ki so embera yagumerietyo mbona wano yende cyo kwege kirungi no kihari nabi now sallallahu alayhi wasallam nawe atandikire mission yeye iyo bwana bi akayi n'umucyaro wabamukorera imirimo y'icyofu umuhanda gwe kuyabera namara kuza kusara akagushishamo agukurame cyangwenda aguteka mama wa akora buri kimwe akagukora kuyakozire sallallahu yakayamumanyira ngo gukora ngo yabato abiye watambura so akija one day yeshanga umucyaro gwatakora mu rumo gwe okushumura umugo hatwiri nakora akozirata ntyabire abiriki katagukora now no nakuru wakabiri ata nakuru wakashatu the prophet sensed something yajati habasa kubaho ikizira amcharo now yaye composinga yagenda yakumutayaye kuyagire kumutayaye eventually akashanga umcharo ogu akarwara so omukurwara kweye at omurungi iwari yoko arukutwa takagire hari iwari yokwe arukutureba TV West umutwe yakubasa kubona akora umurimo nkogwe akagukora kumara no abahati no byagukore biro bibiri numutahiro we no muhoro numushanga wigire kuraki ahabwe kiniga so kuyagiriye kumureba yamugambira yamuhumuza eventually umucyaro akahendera kozireki asiramukire just because abwe bikorwa ebi yakozireki umuntu no basa kumunye umuntu nabasa kunyiza ninga nabasa gukora bibi yes akore bibi amanyengu yakubikora kunka yaremengere yo kubahandoringamu definitely ushange babire bamuhabize bamze ngunankana mubi wamukoreki nakwita wamukoreki nakoreki but the way you handle the situation yo kunyiga it matters a lot. Okay, barakallahu fikum ninjama nanje wahura mazima tfeye mnonga kurinda ebiniga bito ekiniga ni kibi mnonga waba utafire mnonga na wasa kushanga kandi wagwa ombintu ebibe mnonga so twine kumanya okutwine kuhandlingamo ekiniga twakigira ashena ninkushaboteyo akagambo kawa kamhero tubasekane kwendera program abarungi obugambo bwanje obwakubasa kuba buriyo bwa muheru no kugira ngo tuyigendesereze okunyiga kandi twanyiga tutasharamu wanyiga aho rabori rigaho utambure ogende abashijo maka iwaru wanyigo muka utakabaza utakatemesa furiya tambure ogende aho raze kurugero no watureki no watungire solution n'ikindi ninza kuramusyaho abari kutwatana kutureba namnonga nabamwe abakutwabwa business nyori umugambirizi w'emikoro kandi nabwe ndi umunyamakuru na journalist by profession and kandi nitubebaza kugira ngo tugume twege kumwe ka tutambure kumwe umumberejo inshallah taala. Okay, barakallahu fikum. Nanu anje program yetu niko ya agenda tyo kampani yangu hine HYGamo bitahana skirand hawasali Musa kana nyinemu Sheikh Ayvazibwe Muhammad omushomesa wanyamtanga Muslim Primary School kandi umugambirizi w'emikoro ruranganwa. Yes, ati mutire bashonga nkuru mnonga ekiniga bantumwe turinde ebiniga betu kitari echo noza kweshanga omuchome noza kweshanga ofire noja kweshanga abantu bakurugire horyo wenka abo kigambo cyekiniga twaza kubendeza okurara kurungi wahada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أكبر محمد رسول الله.